Thathe leli thuba ngilivusele abathandekayo nalamuhla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu nalamuhla luyingozi yomsindisi wokuphila kwethu. Sibonga uNkulunkulu nangalesi khathi, nangaleti khathi lesiphila kito, kokuthi solo uyabusa usesihlalweni noma simo sibonakala ngathi akasekho uNkulunkulu. Kashe uNkulunkulu uSolomon usesihlalweni uyabusa. Ayibonge inkosi. Encwadini yaLuka chapter number 13 verse laka 6 ngicela kufunza noma nakumfanekiso. Jesu wase ubatshela ngomfanekiso lothi lenye indvodza yayinesihlahla semkhiwa engadzini yayo. Yaya kuyawufuna emakhiwa kulesihlahla, yakhanza ukuthi kude. Yaya kuyawufuna emakhiwa kulesihlahla, yakhanza ukuthi kude. Ngako yaze ithi esisebentini sayo senkathi, ase ubuke lesihlahla, sengide lapha iminyaka lemithathu. Ngide ukha emakhiwa kodwa angiwakhanzi, sigece siwe. Yini siloku sichubeka sisebentisa lo mhlabathi mahala? Kodwa sisebentisa senkathi saphendula sathi, mnumzane, ase umane usiyekele kulo mnyaka kuphela. Ngidase ngisimbele umsele, usitungelete, bese ngisifakela umcuba. Nangabe-ke sithela nyakenye, kuyawuba ngcono. Kodwa nasingatheli, utawube siyasijuba. Sihlobo sami nginalo mbiko namuhla, anayindzaba lesikhuluma ngayo imfanekiso. Wale ngadzi benesihlahla semkhiwa, lekathi umnikati wengadzi sowude emahlandla noma-ke iminyaka lebeyingaba mithathu, expecte ukuthi utokhanza emakhiwa, but wangawakhanzi. Ngicabanga ukuthi kusukela kulo mnyaka wekucala kuta kule ngadzi, weda ngesikhathi sethi lesihlahla kufanele ngabe sesithelile, but wakhanza ukuthi asikathele. Engcondvweni yakhe ngiyasola watijela ukuthi kumbe siphutile kuthela lesihlahla. Wase usumela kulo mnyaka lobuyako, uyatibona letinye tiyakhemedela tihlahla tithelile, uyatibona letinye tiwafakile emakhiwa, but nakathi uyefika kulesi ukhanza ukuthi side. Nasemnyakeni lolandzelako, ayibonge inkosi, iBhayibheli lithi waze weta eminyakeni wesithathu futhi, anelithemba likhulu kwekuthi noma bekuthiwa tikhona tingqinamba betingenta kwekuthi lesihlahla singatheli, tikhona tingqinamba lebetisidileyile lesihlahla, kufanele ngabe setisikhavile le space, kufanele ngabe sesiyathela tithelo, but kuthiwa nakhona lapho akazange wathola emakhiwa. iBhayibheli livetela amagama kuverse number 7 lithi, ngakho-ke yathi esisebentini sayo sengathi ase ubuke lesihlahla, sengide lapha iminyaka lemithathu, ngidewukha emakhiwa kodwa ngwakhanzi. Ikhathatekile lendvodza igcine ikhipha sijubo lesithi sigece lesihlahla siwe. Yini solo sichubeka sisebentisa lo mhlabathi mahala, cause iwari yalo mnumzane noma-ke lo mnikati wale ngadzi bekathi kunesihlahla lebekangasihlanyela kule ndzawo la kunalesihlahla lesikhona sithele tithelo, but nyalo indzawo imoshe isihlahla lesihlanyelwe sangatheli tithelo. Ayibonge inkosi. Izulu lesibukile bathandekayo, izulu lesibhekile liyasibuka kwekuthi ngabe kulo mhlabathi noma kule ngadzi lengumhlaba la sibeke khona simakade senta kanjani isihlahla. Glory to God. uNkulunkulu uyasilandzelela, uNkulunkulu uyehla atocheka ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Ngiya-understanda ukuthi kuletinye tikhathi noma-ke kulamanye amalanga sitwa ngiJesu lo ngumnikati wale ngadzi, sitwa ngiJesu lo sivukutelako, sitwa ngiJesu lo sincenelako kubabe. Kufanele ngaba sekho indlela lesiphile ngayo ngasemuva, fanele ngaba sekho indlela lesitiphethe ngayo, but Jesu akhona asesihlalweni sebukhosi waphakamisa isandla wathi, baba-ke umane umbeketelele kumbe ashintshe, baba-ke umane umbeketelele kumbe agucuke. Ngifuna kuveta ukuthi kuleti khathi sihleti ngemusa, sihleti esikhathini semusa la Jesu asincusela khona, singake fiki lapho khona umnikati wengadzi lokuNkulunkulu atewubutsa libandla, ake kube ngulo naloyo kube semoyeni wakhe wokuthi inkosi ake sengimane ngithele. Umemeta Johani ngalinye ilanga usi veta ntithelo
tithelo letikhomba kuphendvuka, glory to God. IBhayibheli lithi lesihlahla kwafanele ngase sithelile tithelo, but tithelo tangakhandzakali ekuphilweni kwetfu. Umnikati wengazi u-expecte tithelo letinkulu, but akatikhandzi. Uthi kuvesi number 8, lo mnikati noma-ke le-70, kodwa 70 sengathi saphendula sathi, mnumzane, asewumane usiyekele kulo mnyaka kuphela. Ngidase ngisimbele umsele, usitungelede, bese ngisifakela umcuba. Ngakho-ke, nangabe-ke sithela nyakenye kuyoba ngcono, kodwa nasingathela utawube seyuyasijuba. IBhayibheli livetela amagama lathi 70 siyacela kumnumzane sithi ake sengimane ngente i-process, noma ake sengimane nesihlahla ngisengcise ku-process tsite lengithemba ukuthi itoba nema-result lamahle. Ake sengimane ngisihambise kulelinye tigaba lasitako letisitako ekutheleni kwesihlahla, uthi ngitawushe sengisimbele umsele. Ngenteka nayimanti nayivula yini alitule emanti ayageleta sikhona ukwabamba lamanti. Ngitawuse ngisimbele umsele, kungenteka nangisinisela emanti akakhona ukwehla vele emuke, uthi ngitawuse ngisimbele umsele la ngamaceleni aso. Ngi-understanda ukuthi umsele nakumbiwa lo msele kususwa lomunye umhlabathi, lebese wente lesihlahla saba comfortable, saba warm. Nakumbiwa lo msele lesihlahla sisala sitiva sishaywa ngumoya, siva ngazo ukuthi siyahlukubeteka. Ibonge inkosi. Uthi ngitawuse ngisifakela nemcuba. Ngiyacabanga emoyeni wami ukuthi noma umcuba ulusito emhlabathini wenta umhlabathi uvunze, but ngiva ngazi ukuthi bongasi i-favorite yalesihlahla umcuba, bekungasi isihlahla bese sinase kumunya sijabulele, noma besithi nase kukhona emtimbeni wesihlahla sibese sesiyathokozisa. But le process yale medication yalokungena kwalomcuba, ngicabanga ukuthi kwakungasinto lemnanzi, but kwabita ukuthi kwenteke kuze ukuthi lesihlahla sitoba nema-result lamahle. Angivete sihlobo sami egameni lika Jesu, sewukhale kakhulu wakhala ngaletinye tetinto, kwekuthi kwentekelani lokho uNkulunkulu kulesinye isikhathi, noma-ke Jesu ufike ku-process lapho khona asivukutela, ufike ku-process lapho khona asimbela umsele, kwekuthi emanti nafika hlale. Kungenteka kulesinye isikhathi Jesu wentele ukuthi nelivu laNkulunkulu lingemanti nalifika empilweni yakho lihlale. Ngikho Jesu ayivulile impilo yakho nangathi inhlupheko, ngikho Jesu ayivulile impilo yakho nangeke swela, ngikho Jesu ayivulile impilo yakho nangathi ingcinamba. Wentela ukuthi imanti lalivu laNkulunkulu nake fika ithole indzawo ahlale, sibese lesihlahla sesiyacala sithela tithelo. Uyenteka isinye isikhathi nakungena umcuba kuba netilokatanyana letifako, letinye letibangavana nemcuba, kuba naletinye tilokatanyana letiphilako letitsandza lo mcuba, letibese setiphila tigudla lesihlahla noma tingeke tingene esihlahleni. Kunetimo lesive ngasi setiyasitsinza kanti sithelwe ngumcuba wasezulwini lo attracte netinfo netilokatanyana lesive ngazo ukuthi sasiko comfortable ngato, but uNkulunkulu asezulwini uhlelile kwekuthi lesihlahla usifuna sithelile, uthi ubafuna bonke baphilile bafinyelele kulwatini liqiniso. Kuletikhathi leti tikhathi tethi umuntu ngamunye nangamunye athele tithelo, abonakalise ngetithelo. Ukhuluma namagama anganyelanga kuJohane uthi ngingumvini lo ngona wona ngemaganja, nangabe liganja lingaditheli tithelo liyajutshwa linyathelwe ngebantu alisenamsebenzi walutho. Glory to God. Singakefika esikhathini sekujutshwa, singafika esikhathini sekureplacewa, ngoba uthito lomnikati walengazi kukhona sihlahla bekungasihlanyela sithele kangcono. Kukhona umuntu bekangaphila sihlobo sami kule mpilo loyiphilako wena aphile kangcono. Ake sewumane uphile ngendlela yokujabulisa uNkulunkulu. Ake sewumane uphile ngekwati kwekuthi lo uphila kuyifavor levela kuNkulunkulu. Bekungaba khona bekangabekwa endzaweni yakho, tinva tenteki automatically, bari uniketwe umusa, uniketwe isikhathi sekuthela tithelo. Nawubona temalanga akho solaluleka ungafi, uniketwe isikhathi sekuthela tithelo, ngoba kunemuntu, ukhona umuntu lothenjiwe ngendzawo yakho, ukhona umuntu lothenjiwe nangale ministry, ukhona umuntu lothenjiwe
nangalo msebenzi uNkulunkulu akunikete wona, but ufuna ukuthi wena khona lapho uthelete ithelo kule nkonzo ekuhlabelela, uthelete ithelo kule nkonzo ekushumayela, uthelete ithelo kule nkonzo ekuthandaza, uthelete ithelo la uNkulunkulu akubeke khona. Ibonge inkosi yamakhosi namhlanje